الباب السابع وثلاثون دمبغا تشابان تاتي جيدي لبانغال كرياض الصالحين نيوتا انجون الانفاق ديبانسوغول مما يحب امورده هوند دي اونتغي اندن ومن الجيد امورده هوند كيل اندن قال الله تعالى لداري لن تنالوا البر on hebata do aljanna wete do birra on hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa qala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu anfiqu dépenser min tayyibati imorde ko buri laabude ko buri moƴƴude ma kasabtum ko faggiti don kon wa mimma akhrajna lakum min al-ardi wa la tayammamu al-khabitha minhu tunfiqun wa anas yattama ya anas radiyallahu anhu qala wa kana latina abu talha radiyallahu anhu akthar al-ansar ko burnodo e takambe ben fof bil madinati madina malan jergawol jawdi min nakhlin imorde ko yete kon tamaro tay kanko buri wonde risal e der ansariyan ko be madina wa kana lati ahabbu amwali tay ko buray de jawdi makko ni fof ilay jungo makko bayraha ko jardin wiyete duni wa kanat latino mustaqbilat al-masjid ko fiwtuto ka julide kanyu jardin wa kana rasulullah latini ala sallallahu yadkhulu ay benata ino ka jardin wa yashrabu be yara jaranji weldi min mayin imurde ndiyam fiha ino der makko tayyibun weldan qala anasi falamma nazalat bajibti hadhihi al-aya o do aya don lan tanal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun qama abu talha inni ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kambe ko janga don gollitira don kat parat na janga mara hama ko andande sintata mi accay ha hunde kaari sin wada hunde kaari mi accay ha hunde kaari sin acca hunde kaari kambe ko be jangi ko don e don be hamata fus fa qala inni ya rasulullah inna allah ta'ala allah anzala alayka jipinima o aya lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna ka aw wa inni min abatal bala no andi kon ka bernda ahabba mali ilayya jawdi anni fof ko ɓura yiɗede junngo an bayra haw ko jardin wiyete ɗoni wa innaha no o ila hande mi waɗima seede sadaqatu lillahi ta'ala arjumi ɗo tigji birra ha ɗiggere makko moƴƴere makko wa dukra ha e geɓal makko mara ɗon inda allahi ta'ala kallate duttowo ɗon nam allahu akbar fa da'aha waɗumo ya rasulallah ko enelaɗo ila hande hayto araka allah kala ka allah holluma wonde mo hana waɗede فقال الله صلى الله عليه وسلم لا الله جابي بخ كاوي يا الله أكبر ذلك مال رابح دون كو جودي تنورينه ذلك مال رابح وقد سمعت منني ما قلت كو يداكم وإني من أراكم مي كفرام أن تجلاكم وداتام في الأقربين musidɓe ma ɓurɓe ɓattade ɓurɓe hiɓɓude ɓen yaw senditama hakkundeji maɓɓe ko andi golle sadaka ko ɓuri moƴƴude ko waɗanaɗo ɓeygure nden si ɗum feƴƴi waɗanaɗo ɓurɓe ɓattade ɓen kono an ka ɗowdi duɓɓe ko janamɓe ɓen e ɓe ka ɓahogo nafata musidal ma hiɓɓiɓe ɓen anda hiɗa mari anda hiɗa jangi anda hiɗa laami o nani faqala abou talha wi af'alu awa mi waɗay ya rasulallah o fewniri ɗon o noddi famille makko ɓurɓe ɓattade ɓen fof faqassamaha abou talha senditimo fi aqaribihi hakkunde ɓattodiraɓe makko ɓen o bani amni e ɓiɓɓe bappiraɓe makko e alego e bengotoɓe makko e ɓiɓɓe bappiraɓe e bam mawɗo o noddi ɓe fof o senditi hakkunde maɓɓe muttafaqun alayhi wa qawluhu mako nelaɗon sallah sallam maalu rabim jawdi to noori ruya fillama as-sahihayni ka boukhari ka muslimu rabihu tono bil ba'il muwahhada sabu babajo on wa bil ya'il musannati e ko ɗum woni ya ɗimmutuɗo on ay rabihun ɗum ko tonone alayka naf'uhu alegoyi no wodanma nafa mum on intérêt mum bayra ha o firo ko wiyete ko bayra ha o hadiqatu nakhlin ko jardin tamaro rawa wa ruwiya fillama kadi bi kasril ba sabu waɗegol ba on kasra ley kadi wa fati ha ko ɗum woni e waɗegol mo ɓoccal dow harayno musidɓe julɓe henele ndiyan ɗan ala jaɓude hande haray yondinoren ɗo hande darsuji meɗen ɗin jemma on towi moƴƴa kono so tawini ndiyan ɗan awa harayno ala no saƴude en wawayno continde kono ɓayɗan fuɗɗitike hande haray en torki Allah subahanahu wa taala yo waɗa en barke en ɓet koko jannguɗen ɗo ɗi darsuɗi jannguɗen ɗo yo Allah on waɗu en nanuɓe ɗi jaɓi ɗi gollitiriɓe wota Allah waɗen janngoɓe mara yo Allah waɗen janngoɓe gollitira ko janngi kon o yoɓiren joddi aljanna aduna e lahara ya rabbal alamin yo waɗan en kadi barke e ndiyan saƴuɗan ɗan e nder hande jemma on ya rabbal alamin wallahu a'la wa a'lam.